Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam. Why are you listening to music? أستمتع بالوقت فقط. My sister, don't forget we are in the month of Ramadan. This is a month to remember Allah, read the Quran and do good deeds. You are right. Ramadan is not for distraction. Thank you for reminding me. May Allah reward you. Jazakallahu khair. Amen. Stop! Fighting is not good, especially in Ramadan. لكنه أفضل. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما نصوم يجب أن نتجنب الغداء ونقول أنا صائم. You are right. أنا آسف. I forgive you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البريات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد دمنا نزم تنمو أنك تتبعت وتبعرن دمنا ونه نسوون لن تتسحب تجفي باسها وانت كانت لنتي تابع ونا ونيتوا ناونا متر كتر تسر شانزان دمنا ونشل بانتي تمين جشدي دمنا ونزان ليو تسانيو فيلا ناونا متكتر تشانسون تنكو بيات بوما بونه تندا بوبو نيرما تندا بونا هل زون بتندا يشوا نبينا شان نبينا كتنا بحبيبه تبوه كنا تدادوا دكان تياب دوبيو دكان تيابا يوناسنا كتلان سورة دويها انترتي يابا كمبنا تياب كمبنا نتهان سورة تتنبان بلما كسورة دوان ترى تياب سفرغنا تياب سفرغو يا تياب نمبلما من كلن لبر يرمانا ما سفرغو ما تيام بلما تن جام دلا تكونيلا تياب دوب ما سوات جام دما تياب نما نيكا بجنة كا ندوات بانما كابزان كابتشان تشين كومبوما رزق تياب نما جام تما جام لي سفرغو مين كومبوما زي تتاك ما تليكو وما فاينا ما سفرغو نما يلا كانيني نعم سنتنمو أفايد البتالة بيلا لمن يلا بيو ما يبا كرماسا بيو يبا جارا سما يبا كرماسا
naawuni zom bɛ zaa nim bɔŋɔ ti yɛbu nim maa n bala maa ka bi ʒini ni maa ni ka dɔɣiti ba nim maa ka bi kana ti ʒini kummuŋ ka ʒini tamali maa naawuni zom ba nim bɔŋɔ ka ti daadua lan chani ti yɛbu wɔmali naa sani ti yɛbu wɔmali naa inshaallah n tiɛha suhuni o ku chɛ ka karim zɔŋ maa ka di bɛ o tingbani maa ni ka di kuli chani di mi kuli chana naawuni chɛ ka di kuli chani viɛnyɛlinga ban zonzola naawuni chaɣi bi lan labina karim zɔŋ maa di la chani pam ka naawuni ti chɛ shɛtaani jɛliba ti chɛ ba jɛli shɛtaan kana ti na zonzo n na karikari paɣaba maa shɛba to amaa inshaallah saha ŋɔ maa paɣaba maa bi nyɛla ban la yɛn yina n ti niŋ wula n ti gbaali ka di nyɛ viɛnyɛlinga lan titi naawuni niŋ ti niŋ ba ka tari ka ti puhi maa lan kanna ti deei tim ma ti yoonda ŋun nyɛ haji barkisu suopi o bia alhaji rashid ti puhi maa kanna bi zaa sani kpɛŋɔ maa ka yɛn tiya lahabali ka yɛn tiya ka zaŋ yɛltɔɣa ŋɔ kana maa naawuni ni yɛli ti zaŋ suɣulo n doli ŋun naawuni yɛltɔɣa mi ti sa karim dali maa ni n paagi naawuni yɛli shɛli polo ti zaŋ suɣulo ka doli ŋun naawuni yɛltɔɣa a bi zaŋ suɣulo a bi tooi tum naawuni ni bɔri shɛli din niŋmi ka haji barkisu suopi ŋun nyɛ neesi ŋɔ bee ka ti ma ŋɔ ti ni sani dɔɣita n bala gba ka o tibiri ti fɔŋ ŋɔ na ka ti chani ti dari ti biɛla ti chani lo sani ti deeri tim ka o tibiri ti ka ti paagi ka alhaji rashid ka o ti yɛli ni dundɔŋ ŋɔ bihi maa bi galisiya n nyɛ tinkani bihi ka bi kana ti muɣi n nyɛ karim bihi muɣi biɛni to bin nyɛ karim bihi ka muɣi biɛni maa yaa haji barkisu mi pun tiriba mi firi shɛba biɛni a ku chaŋ bo ti yɛn na laɣa chuɣum ka ku yɛn ni zaŋ na o bɔra ku yɛn ni chɛla to ka o yɛn ni o deei bi zaa ni o deei karim bihi maa zaa karim bihi pa kɔbiga ni chɛnji ka o yɛn ni o deei bi zaaha i biɛra a ʒiya ŋun timba naawuni zuɣu o yɛn yomi ka o yɔri tira ni o yɔri lɔri maa tira a ʒiya ka o tibiri ba to o ni ku yɛli ni o deeli ŋɔ maa yaa ka bihi maa ka naan daham ti mini ba zaa ka naan chɛ ka biɛɣari ku ne ka o ma o dɔni hali bihi pia ka bi dɔni ka bi zaa chaŋ ka o niŋ tiba ka biɛɣari nyɛli ka mo doona ka biɛɣari nyɛli ka mo ka di biɛm ti gbaa maŋa ka n ti ŋma kɔna n zaŋ bi shɛli chaŋ shɛli polo ka yɛn jɛni zaŋ lan zaŋ di ma dabiɛm pam ka di lan kana yaha ka lan zaŋ ba labi nimaani ka n kuli kahari ba chɛna n kuli kahari ba pari taba naa ka duro maa ku duro ku pa bi zuɣu chɛna naawuni zuɣu ka o mi ku tibi bi zaa ka bi je soli alhaji rashid bi je soli ni o yɛn yɔri laɣa shɛli ŋma di galisiya yaɣi o bi je soli o ma taɣitaɣi ka bi tibi ba hali ka naawuni ti kana ti chaɣari na di gbaa zani din gbaa zani maa yaa ka bi bɔhi ni ka wula ka bilan kanna a nyɛ suɣuli maa ni ka wula ka di mi ni gbaa zani maa kama bi bi lan gbaa la duro naa na chɛ ka duro maa la na ŋmaa nimaani ka naawuni chɛ ka duro maa na ŋmaa nimaani ka bilan chaŋ maa ka bin bi nyɛ maa ka bi kari ba naba na wula zuɣu ti taɣala shɛli polo ka chɛ bi sani maa ma ayi naawuni na zaŋ dahama ŋɔ maa na n ti ti na naawuni niŋ ti ka tari naawuni zɔm ti niŋ bɔɣa to ka ti puhigu lan chɛni ti puhigu lan kanna ti haji ti daadua lan kana ti haji arishatu gurunsina yili haji arishatu ŋuna n yi daan yurigu n bala maa n nyɛla o paɣa yurigu o bi diɛmdi ma o paɣa yurigu n nyɛ maa naawuni niŋ alaafee niŋ bi ningbuna ni ti yɛbi dobbi maa mi ban chaŋ chiya maa gurunsina yili zaa ban chaŋ chiya maa naawuni zɔm ba nan bɔɣa naawuni chɛli bi taya paŋ ba kan to maama gba o gba do duu naawuni tuma alaafee inshallah naawuni chɛ ka bi zaa nyɛla ban yɛn nyɛ alaafee yiɣisi naawuni niŋ ba ka tari ba mi chaŋ maa mi naawuni zɔm ba nan bɔɣa ba mi na bi yɛn kpalim ka na bi chaŋ ŋɔ ba naan chaŋ ti gba yɛn chaŋ ka ti chaŋ ni imaani inshallah na chɛ ti kpibi yɛn paaga ti kpi ni imaani kamar ti de ti dafon ka ti yɛli tɔɣa shɛli maa ti yɛ paɣa maa ti man piri bin bala maa afa yɛn na tam o yuli maa bo yu paɣa maa wunni chɛ bebo ti yɛ paɣa wunni chɛ shɛli tin daa suro kom maa o bii maa ni kana ti tɔɣa shɛli ti yɛn ŋɔ maa din ka yɛn tuɣuya maa tin daa suro kom maa tin daa chaŋ o kom maa subu maa shɛra nyɛ on daa viɛli shɛm doya naawuni zuɣu a daa nyɛ on viɛli shɛm doya maa a kuri gba din kpe kpibini ka so yɛn yɛla afa yɛn ʒiya la mina afa yɛn daa suo maa mina afa yɛn daa kpe maa ka bi niriba maa gba ʒɛya naawuni zuɣu ka o subu maa nyaɣasim maa tin suri kpimbi koma ti na bi nyɛ o kpib maa o subu maa ti tabo di nyaɣasim maa daa bɛ shɛm maa ka ku bala ka di naa ŋmanila o nɛm doya nimaani maa ka ti so paligi ti baŋ kamani duma naawuni o zooi nam bɔɣa o zaŋ o maŋ jɛli duma naawuni la naawuni zaŋ zooi nam bɔɣa o zuɣu ti gba kpaŋ ti maa ti zaŋ ti yɛla zaa n jɛli naawuni di ku zaŋ a maŋ ti duniya shɛtaani ka o nyaŋa
ka ti en chuka ka lebdi bin shadam bevjel doya kama ne ku tirya man ni pon ku tiri yara tam kam zaha ne rayan bin da kan su kom kan bol mabi ko no ku cha kan chentinya kam ono ku kana kai a kawla kan ta bol da fon ko no ku kana kan yise kan ku she ka sata pa ka benan kena kan cha pasar dulam ga ta ce tun ku ce kaman ta palge ne ku palge kai da kan yabo nan bo kan palge da kan yabo na on zomba nan bo na on che pambalala kan palge kan yabo ma ka ta sunna kan nan ka hango tun nan ka hango zan son ka ce madab ma banan pinda banan yan loka banan vle ka ta ce vle ngo zan son ba tun ce vle ngo zan son mo ka ta kana kama ko shi din don ka ta kana ka ce ban ku ce da ta to yina ka ce han ku ce ne won mala horoma ka bari vagu yina mariya asmaya ka yin ma kama wala ta ba vle wai to ka ta wai na ile rajiun ka ta ce kan da lapkena ntana wanta falsanta ba kashar kamsa da biyan baba shamma akunyo zo fimba ma na on som tunan bo na ce ta yi ponti ta ponti ma ta lauta gbana wona ai gbana won zamanin qur'ani du in can kwaman ka karni qur'ani har ba na ba to aku to karin qur'ani ya kanon nin kurka kami gumle ma ya kwama in cha bi kulu fora aku do du kar kunya na won yiron ku biya nan barka ko sallan da mana wona annan bo shan ala za haka kad za lab kanon tuba insha Allah asati in pinanu zuwa nan bo amma ku yan bele halun ma ne in ce in ciya an le kama an le horo da ma jingma ku profe nya nga jingle ashe mbiyar mun ban me mun mila din biyene o miome kamio ko jejjong ma fi yalanga o ba karapune ko tipi kale horo ma do ma na on som tanambo an che tete panti on som tanambo an che tete panti tin pon sam pon tin tete te karma pon bismillah famuraka be wa zo ti yide ti zo sa yide julma maryam sohma bo zo tin pela toha sotul maryam sai sotul maryam zo tin che toha sotul toha ga tin che katsa tisa tugum suratul maryam nana maryam kisanma nana maryam annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o bu pana na maryam zamana amma kana wannan wula kana wannan ne o zangana na maryam da nana asiya loba amle zala annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. na wannan mutakatare na chantin oyulu mahne insha Allah ne mulaka ne ko kona kan badi gwadi ka to dol chairman ntela malayala mawara ya ne afa ma kul karn da karma kar kulun ya sa kirana atu kunya kallon ba Allah so di ba ko so lo baba pier bunda kashima mi na so wannan bo kashima ya oi oda fa ka yelo mais oda fa long ba long banyasa kami bon lo nyasa ka bor le passe muleka na uzam tanambo bismillah
طه mhm ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى to ndumana yara na Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ha manguna da ka fasara Qur'an yala larbanci inti larbawa ma inti anabi nirba wani ne fo shapu na larbawa ma nabi yar ka budi gumdele kaman tin na yar kana ba milan ma bangona ko ku yar shal kan za ka bu gumle kana zan to ha ngo ne ha mim ma sur shanu kunya dimpi wonya bin sha'a bace ganda ma ko zan le sona Qur'an pu ne ka za so mi da fasara so bu mi da fasara ne ya to shale na on som tin nambo sa ka tiyela wala ma anzalna bi ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ترسها ما أنزلنا عليك القرآن لتشكى من بسقس القرآن تبسقس القرآن تانا نرني رازق بيتل زنتا نرني كي زنتا نرني ومسم زنتا نرني وهلا زنتا أي كرني لولا كشل كم زاها ما أنزلنا عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن لتشكى به إنما أنزلناه رحمة وسعادة بانكنا وتننا وتسلسل منايا كرني الرحمة نزول سنتله زنتيا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدي له بالنا كدم أن محمد صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه القرآن نحن رأس القرآن ما تونا صلى وهو وأصحابه ومن أصحابنا ما كبر بوجنله فأطال القيام كبزان يوجي بنز بين بوجن ما كبزان يوجي جن ما بونه تو كما سورون نياس شو ما أمبارح ما أبي أفاي أنتم ملوا بيم يوما aku to moyo ma aku yanzam nana ku yerle na won yeto ambala ma ka ku yanzai nana yerle tin zana jonna pour jonna ku zan kana Allah ku ba dun wona de kaban sha de kabukata sha zan fiyan yaranga ka gumsun biya nan gbonne ka kurun da kai yasara ka zan karma fiyan yaranga to sai ta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne bin zan yuma fa atola kiyam fa kala quraish ka quraish na wannan mana yalya قريش من معنى ما أنزل الله هذا القرآن على محمد إلا عليه وسلم إلا ليشكى فنزلت هذه الآية كلا الآية ما كداس نما نعم بس القرآن ما تري محمد بن شازو وسوسم تو كارنيه وهلا نومسم نتشي زانتو نزو بيتال زانتو زانتي محمد بن داير شلم بلا ما نعم زوم تنبو كنا سوسر ولا تجمع إلا تذكرة لمن يخشى توصل النبي شازو بهلا أي ما أنزلناه إلا إذة وتذكيرا وبصل بن شازونا بهلا وصل منا نرني وعظو نيتيبو نزانتي بنما لمن يخشى الله ونكم زورن دمناونه ويخاف إكابه كزور ناون دا سابق بابو anyo ay wum na won yeto akura pona ku bana wone te zangon da dojir jangala bi ku ni ga na pu jangla kanan wala ka adoji chamte donde kona shel na joy bihra haka bi atini ga ka yelse tinda ni be kala ga tray nan da ka bin po ton gulun wotlan nan lala tinda be kan nan la ma tin non ni kurama kana ku dojir lala ka ba kar na fiyan yanga amma tun bun karan qur'anu hutun ma kana ka bana won ma da biyan malti ti pibu nyanga ay zan laba kwal nyanga jungma ne pu ma zan laba kwal nyanga ka biene kuno nan ba kan a pinya a tudale ka en banka ma nan hasara rozo kana on yel Qur'an ti puntirma o busa sabna wa halabe ne zo betar zanti anda Muhammad sallallahu alaihi wasallam o su garnya la wa'azu nyere yan tirati banama bayan zorn dum na on da sabab ba banya banama wa hol mu'minun banya mu'min ma bayan nan bayan karnu Qur'an ma karnya haske zanta ba nanke Qur'an yin hasken pretizaha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-ula ko na zanni kayarte ay anzalahu al-khaliqul arda mun susul mana nyala ya na songunya ngun nam tungbane na songunya ngun pil nam tungban ka son nam ko nya kanam na sagbana kana sagbana de bo point wana tungban de bo point sagbana de bo point karnya din yel ma sagbana nya don ku yel ga doya so mi sagbana tatarga tungban ma ga tumir tatarga bes mir tatarga to dana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana on chaba ko du zo sama o kumira onda ku zo du shel kalan zo shi na ma din ku mi amma buto nyar zaha
bale nyen won ji tingban ya zo aku chen ti chelu kamza sagbana ka anyara sagbana anya sagbana ma that's of my anyara sagbana ambi sagbana ma ta targa ma won som tan mo zo ya lan so mun ya nam duka galsma mun ya mun namle sagbana to do point tingban do point sonte kata mal kurtu bukata dinga so kai hisu ya to do pune kata nyar so ya man chena zungo ya trenyar so ya chena alku yan jira lugo yinga dipana wonnam no rahma alku yan jira lugo yinga ka jira lugo yinga bon ayub ni zan to pagana tama wannan la mutu tama ya kata nye so yan chena ntidango kanongo kango ko kan kajina tanongo kanongo dizana on kadaranyel tumuzo ayti aizan sagbana tangbane an banka mana won biyan الرحمن على العرش استوى ونيا الرحمن نعمو الرحمن على العرش استوى بيو أي ذلك الرب الموصوف بصفات الكمال لنا ونسو دانا سو ونيا ونيا ولا ونيا على العرش نعمو ما ونيا وننام على العرش نتي لبقوم زو نتي العرش ما كان بقوم زو نما دين بقوم زو شربول ما تميلي kan wun ala muha wun duma na wun ma obe zusa obe kattanga kace de al'arshima ba o al'arshima ko balama dipa na wune wulen to nan la so kan yan to nan la dingbal katangban yango zo dingbal ka lugul kamza ha ambi abtu nya dingbal shilan wun nama nukunun shil zalma dan ka yuna dukon ko yulbo da ka banka manawo woni landa sonya unam tabka galse so be shankan manawo ne na chama له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله أكبر ونفسني كيرتي له ما في السماوات بيو lala wunna wunma wunnam nan kasaka galsma ka dungar bin shakam zamaya wunye wunna wala bin shakam be sagbana pune sagban do pune da tangban do pune wa ma bainahuma be da rafin ma polisun sunma tan ku jiyan wo kyan wazan can zo sa na wani mo kommi bin shakam be wunye obinam da bis obinam na shakam be na zaha o kommi la ma tan be mi bin shakam pune o kommi le ma ta ta bambo trabe o وما تحت الثرى نبي شغلين بيتنبان بوني يما تنبان بوني سلمان ما كارنيه بلب تناني ريجي سلمان ما تنب يوسر ما تريجي يويا بل نيا كربي تنبان ما بوني كونا أنا بزن ما يما وان شكدي زو سانغو ما كار كمشلون ين او تيلبا كمشلون ين او تيلبا كمزو ما تميلا تكوكم دا او بين ير تتنا di pana wone wulen to non ma za aibo de tungban pune salmanan bal kam zaha din be tungban ko cikara yirna ka tamallon ko to bukata ma kana ta banya sura shata ban famale annan tunni ma ka ti yirma to liganin ka ti yirma ma ban kulin yir sura ma za ya kar yirna zahma shel bambe zahm sha bambe kulgane ban yar babina ma ka tan mal dresser ma babina ban yar baharna la zahma ma bimi biene tamshal kamzaha ba malabiyan kanadi timrsla ka gugina kama banjani yimrsa ka ba guchan banjala ka ba guchan tinya la bahna ni mane kana on dal bahna ni mane ka ba podan tin parle malakar lewumbo ka karle de na chin tiare zan titi ka ta zan yen non tamang no golsara ka kai na won kane ai kai na won kane a sho obin nan shaka tana bambina na ba وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لازم تنبه أنا كنت تيبانتي بيلو زوج سما وين يلي تعمانا ما وين مي بنشق كم زاها وين نملي كم ينشق دم بير بني بيكلا زو نم كم زاها بيلا ونا ما سنة ليبقول كم تنبني يا زو بيلا ونا ما سنة دو بيلا ونا ما سنة كنا يرانا محمد صلى الله عليه وسلم أي وإن تجهبوا يا محمد بالقول وإن تجهر بالقول فإن
فإنه يعلم السر وأخفى. عندما يرانا محمد صلى الله عليه وسلم إن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أبي دينك أسرع يريتوا أي يتعبولنا يا أي يتعبولنا يا فإنه يعلم السر ناومي يتعشدن بيبولون دم بيسه وأخفى نرنسوا زاها ناومي رزاها إذا يا أير أسرع يرا أي لبولون يرا أير لا ماما أسونه كربين يرا سواء عند ربك دين يلا دمنا وسنا وميلمه دم جاسونه كابي أبي هنما ناس شخصية كما كوجي كاسوت كتير تواشان كتير تواشان دزانا وميلمه كرسابدويا أنت هشان كرني زاب جار سابدويا أنت هشان كرني زاب جار سابدويا زو تتها هشان تنشر كرني زاب جارنا ونيه لتته تيجي أكو تها بير ما زانتي أشي كلام بوكا فرقا نو يوم بوكا فرقا دمنا وسنا كنا ونيه كبلا أجي تها بير ما ترى شيء أتبع na te palle di tumtaba to palle kar tumtaba to sa ma yelle nya kama so adam mo ko ajo yelle ka bor no olan katangban yango so ko tishiri yira won yirin wama ka yelle ko ri chon kablan lamna a kuri chala te habjar mato ko shiri chon kana yi palle ko shiri chon kablan lamna ka timi yelle nya amanya mbiya mi yeji mi ka tarne akanyin so pagare womblan lamma ma yelle punjin wala lamna na unsom tinambo nyama anya ni ebenya le nirmana na yeto ashale zuka na wanti Qur'an ma o zan Qur'an ma titi manzan aya na ma titi san o yuye ma titi aduwa na ma yaya ay kul fora da aduwa na ma o zan o ti hatti habir kamzata na o biyan palle amma o ti hatti habir zo turji kan yar bana ko ji kan yamna aduma na wa on to ti hatti habir ta kana palle ta ya ka ki kallami canciyama kalan canciyama to sa amma ka ji ka kuje ka zaza kan fununa ta nyam kar burga cankata na on yin ti burgan samma funu so yen telure so yen go ka chepse marin chata nirbe pamblan ke ongor ka chepsar ma o yen go ka chant ka chepse ngoro chanka kana o chant nya ka zaka kana in chant nya ka zaka kana ma ka dumgo ma won je ko o biar ma bi o sunla ko nan wala ko yina ta ko murgu kula tun ko mi murgu shanwan ko murgu ma yan zan kana wala ka tol bahanwo ka yen zaka bulo yo ka za won chinta chelu so chant chelu ma lor ma nu to shel bahanwo ma nu to ma na won to lor ma bahala won tol ba shama no chan lor ma dun luma ko ti de punu ko shir chan kana on die tuma wotum ko chan nti chelure won ti bin ku chan ha lor luya ko kon ti ti de punu zo ta biara de be shala ti yin ta biara to suhura zo ya na won ya tin sore shel zaya in yar ya tin hir shel puloni ya o mileme الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. na unsom tinambo man ma kan ma ko bisan kai ya kasal mo mayar ai rabbukum huwa allah idmana mangunya o kunya na wone o konko bil wahdaniyya la ma'budu bi haqqi siwahu bin jamdan kan karpanan gunnama zo duk jami'a bin shapalan gunnama la ilaha na kan kab jamda karnye yalmanle na bino tiyan kurgu man tiki na bino o kurgu amon pi be ko kurgu ha lan tudo tan bannan tablam yo ma yo mitiyen pi amma na wurin guna o bicira ayebo la ilaha bala Allah unya na wona la ilaha da sonu kan pahlan wona illa huwa fashinguna lahul asmaul husna wonna wonma ngumma yu gahanda danya yu vela hasanata allati hiya fi gayatil husn vilgan shakam zadan patarga na won vilma den velga zaha anya labo na inna allaha ka hadis ka tiyata na inna allaha 99 isman wa malayu pihwayna way man aswaha dahlal janna ngon poma hibzano zone won pyal janna a hibzano azuna ka biye fiyen yanga o kana ka amina hibzano azuna na yi ko na anu guwa chetan kunya a hibzano azuna to dallan la ngot bi mara karun to zati ma biyo afa ti fanda karna ma bo kan so kul palka yana na chata babban ton to zorna
afat fara ko man ku for zat na re anyo man na zan mal bukata nam titi zo na man so kam za bukata mon kam ko na ban ko na yelti na bukata mas na zan ay o yulungo ma o yu gandlo ma zan mal sa bukata na ma zan titi kata kwanta ma hibzarna wun wiema ta kwanta ma kata hibzarle ma to yi to tiyar yarya nda ku jiduka barama la'angu zamiro kaman ku jiduba kaman mi la'angu ma ya ma katan da yin chanle afaram da la'angu da nyala kaman ku shi ka bace ni samba borma ka man mazi ji zalka ya nabi kemna ka samba ta kena mban wata kena ce ka samba pa mba yuno konko ko ta kena on ku kena ta fuma kan sana waji maryam biya manyama manyaji maryam ma yen yira dibin yeni ngba ngon ku ji ngoma ngon na yela ya aji maryam kan sa til ala zamio ka bana adua wannan adua ma wannan adua fa alaji mahambal kumbon ko na o karan na won wiye ma hatinare na won wiye piwe na ko ko za hatinare o zone kabiya na no binya shi maryam mai oho dun nan barka ta ba shi maryam din na to nan ba man barka ta ba duk su zame kama zan balla ba nan ta ba ma na won zon tumi ba za nan bo da za ka tun ku biyan ka ba to hibzin nan ta zoro na an ta ba hibzin zo afala ti fan gare ka cete afala ti fasuma duwa sun ga ta bahibzin nan ta zoro na wannan ta katara bismillah wa hal ataka hadith Musa to ta shaltan pango mana na yira da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hal ataka hadith Musa dimbo bana kana na Musa lahbale anan Musa lahbale yani na Muhammad sallallahu alaihi wasallam هل بلغك يا محمد خبر موسى وقصته العجيبة الغريبة بنام كان موسى لهبله لو كيسان مشاهدين يلا شو سدينه دنا بو أي وهم لدي بعد بمن دنا ميمبينه دنا ولا دنا غريب نمان ما كتنا لبنا أنا موسى داد وين يلشلما شو ما وين يلشلما تيان لب مكانا أنت قاعد أنا موسى وبيلغنا كنا كانتي نتوما ماچا نا wannan mutakatare Bismillahir Rahmanir Rahim qasas ma tbiyan tin qala dizay bin mana yo acha amma musayatu amaka ko en pa to ma donc pa ko bezo sama ko chama تلك آيات الكتاب المبين to man de pon ye to shallam bala tir kala to hala dinya lanye to asin mi mo ma goza ha de ka fasara Qur'an na am son fasara o zam sona ya anti o zam sona ka larba na ka kon la bambo ni ma kar to ka shaba ka banan hankaya ka banan hankale ka ban kaman annabi ya to ma ka jirko marma ka ban zan la kartun tuma ka shabmi kar nyamba babu bangle babu bazan tuntuma babu diga adini ma na woni o yihin to de pone an chartan ko gbolo ngo fiyan yalanga hatta pangun na woni kana na yara da Muhammad sallallahu alaihi wasallam tilka ayatul mbo kitabul mubin bo lala ayan ngoma mu'jiza ngoma dinyala din yalge dinya bayane mbattaba nya huruful hijaiyya tilka ayatul kitabul mubin ay hazihi ayatul Qur'an wa dir jalil ne lala aya Qur'an ayanan wal kunya din ni do kunya din ne on ko biye polo ne da ka soksen da kunya din ne biye polo ne kana zan ci da nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam no karan da len terte karnan wala kicama نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون درسها كنا يرني يعني نبأ ابن موسى وفرعون موسى من فرعون بالله بله نوزان لتيتي أي لقوم يصدقون بالقرآن نتيزان تنيربا قبلنا ولا كبتيا مع القرآن شل دين كلامه dama bunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an ma kana ba za su ku dige kale tamne fi ana gwada shi Qur'an ayi fi ana annabi Musa ne mana puntum tumbana tutchama inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a
Dorsahana inna fir'auna nanya fir'auna inna fir'auna bumbo إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا to ne fir'auna ya wala nyala ngun du manzo sa tangban yango zo istakbara nan jirman kauta jabbar وجاوز الحد في الطغيان في أرض المسا ne masa tangban ne wala nyala ngun du ma nkpaya de na wun zalgu zo hata sati zan man bolla na wune ku jirman kai ma da zogo وجعل أهلها شيعا أي جعل أهلها فرقا كورا ودازون نرما أول با وأصنافا وكنيا أول با يا تشبايا ندو هدما بينمي أي بو كتشبايا بندولو نرما ما وزعل بني إسرائيل ما كبنا ولا بنكورانون أزابا ما o mama de nirbanya kiti yanamla kolen chaka banya zasuma banda badir wahala kace ka bamo banye zagbar ma banye da zagbar ma ka nan wala ka ban tundutuma antirba bani islarana ma يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم ويعوذ بالله نورanya la ngun bar taifa minhum bupuni jamaa bupuni yinga ko namba wala ko chaka banye zagbar ma ko ne ka banye zagbar ma won probama zo farikan minhum wa hum banu isra'il ma ban ko ra chaka banye zagbar ma yasumuhum su'ul azab qur'anya ngun ba azaba shedin chema yuzabbihu abna'ahum bibu qura ko okota be bihe wa yastahi nisa'ahum kace bidibsa kace be ponse ay yaqtulu abna'ahum zukur qur'anya ngun qurb bidibse wa yatruku inas kace be ponse ala kaidil hayat li hidmatihi wa hidmatil akbat qala mufassirun min yalya sabab bi katlihi taktilahuma zukura ni sababu sharna ta ko korte bidibsma sababu sharna ta ko korte bidibsma to sababu shar wanda ina ta ko korte bidibsma ya kashar kamzaha anna fir'auna ra'a fi manamihi ni fir'auna daniela o gomne wala bi men ye gomne ya anna nara azimatun akbalat min bait al-maqdis no nyala bom ka bon karle bon ma ko dim pana baitul maqdis wa wajat ila al-ard masar kanat baniya kana masar bani fa harakat kibti duna bani isra'il kanat undila wadama kibta wanma kanat dila bana kace bani isra'il nan to din di baka ce bani isra'il ba mi ko san le zakbar mala bantum tumatir bama fasala an zalika ko chanta le ma ko bohay kuhana basma bambora basne bande bangono ben yahrma so ko bo yalba qalu lahu kamna ya inna mawluda yulad fi bani isra'ila ne ben du'bi bani isra'ila ben du'biya bid ben du'biya ka bima yan yisna ya antu karo na molla onna mod onda luka na mala bima nuna dorsaha ubin yola ma we ka apiya karnya o saba puniyan ya apibo on kuwa dorsaha ni ma ka fir'auna ko sudi yakse ni ma ko di nawla ko di pilge bidso ko ma yaqtulu kullu dhakar min awlad bani isra'il kam zabi ku du'a bidibga wannan wala on kuba إنه كان من المفسدين to bankada manguni ya wala kunya la munya wala munya bibie ntum za bietale o za bietale dra galsia kaza hatu zo manta bolla bimbo na woni nyanguna ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض to kandumana mi yalawula ay wa nuridu bi rahmatina an tafaddala wa nan'ama ala almustada'afina min bani isra'il daga timintina na won bor sanan wala tan rahma ya nan wala tabage on bargani fo shabla bani isra'il nama wa naj'alahum
أئمة ونجعلهم الوارثين. Allahu akbar. Terus ti tabga bani Israel namgo ayabo ti tabga bani Israel mar sabayan le ban payan le pambala won zamba le bza barman na handa bala so sa wona ja'ala muwarisina biyo ay wona ja'ala haula du'afa katachaka ne vosha won da on zamba le za barmala kabna wala warisina al mulku fir'auna wa qaumahu kable bayan di fir'auna namma fale no nirmaza kable kabani yan jabna nam pumpo da ka na ambor no kadi kata ayamana ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم. to katibi so bisan ma kana yara ko nan ba wala ay ko cha bubutun barma bilad masar wa sham tasarrafuna fiha kayfa yasha'una ka bubule ka yabgorle ne ban bor na yabgorle shamzaha anyabo كتشكا أن تجعل لشيء مكانا يتمكن فيه بشاكم زاها لزاشي كارنون تبتا إطلاق بيرفونه ونوري بمبو فرعون بيو ونري فرعون وهامان وجنودهما وهو فرعون من هامان فرعون شغني نتشي ينو نو وزير هامان وهو با كبانك من بني زاق برما بوم زان شبلي بزاق برما لا أني لابو كبانيا بنتين لي زع وعرة كبنت لي زع برما على يد المولود من بني إسرائيل كارنيلا وين برما ماشي دين يلا بني إسرائيل بيبوننا وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لو ميلو سوجي ما بند زور شلايا كبنيل بند زور بن شما بنيل تو نيمان ما na wani zan ayan wana ti yara na Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ti talabale watum talaba ka tinya to gumbin sha'adin bi Qur'an pune da matara kane di zaman yuya har ka tabbata du'a na Muhammad sallallahu alaihi wasallam andan min kana ma kana zan to no yar ka tabanda ta bamba mi ma ka tugum da ka zan tumtuma ka ban kama na wunu tum do tuma sham ka tanan da borshal kan wun tumda ni ku ti ha bir shal wun ku yan tum sa shalta dan ko yan tum نعم زمت نمبوا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ترسها دبي يلا لانو ناغي بيتعانو ناغي ndumana ne ka ono wahiti ummi Musa be ana Musa ma okpopule on populungo ummi ya bani Israel nama on populungo ma أنت يندعنا أنا بدي أنت دعنا موسى نسونا ودعنا موسى سونا كده بيمين ملو تما أنا موسى نيلا بمبو ونيلا بيدبغا ومي كورا ببيما ببني إسرائيل بيكو بيدو سكوا بكرون ودو سونا كده بيم باو كده بيم ملو كنا ويجلو ولا وأكنا ولا ده كنا زلمة وأوحينا إلى أم موسى كتنا ونولا كتنا وهيتي أم موسى ما بيبو أن أرجع إيه بيبو karena dubana no wahi wati Musa de pala kama wahi shadinya din kana tiyar ne to fulo ne labo kadana ilham balama na yar to ati ana Musa ma kama da biye mi yimmalo ne ngun Musa abima okum to masmo فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. الله أكبر. تو دبيم يملو يا أيزو دبيم دعونا نينزا متنو ولا زموت الله قومنا زموت الله معلنا دزو دبيم. درسها أنا موسى ما نحن نوحي ونو وسهنا ما تنكم نحن يجي يتوانو وسهنا ولا بيتو عنو وسهنا كنا بوكو ما دبيم ملومي بتكنات نيو بينيو بنزونو ولا بيكانت موسو بنكو كرموسو وبيجينا بكوبيلا ترسها كان دمنا يو لوكو تشو معنا وكلهم إن شاء الله كرمي دبيم يملو وسمعت نون كومنا كنا بونو يمبل أدكم وتبا كوم دا أدكم وسيو تلون شان تنيا كبتشان تنيا ويمبل كوم دا أدكم ويمبل أدكتو كمل أدكم وتي na Musa ma ban mal adakan wato ma wannan boban yara ti adaka pune kazan
Musa na ti niŋ adaka ŋɔ puuni malli ka yoli dama naa yino zoli ŋɔ ti niŋ fa alkihi fi yami bo ni zaŋ ti luhi kom maa puuni zaŋ ti niŋ sunduk maa puuni wa alkihi fi bahar ka zaŋ ti niŋ n bahi moɣa maa puuni bahar nail zaŋ ti zaŋ tam di zuɣu wala tahafi wala tahzani ti chama إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر. لا تهافي عليه أهلاك ولا تهزني لفراقه. دي زودا بيان وتنن هلاكا وتبي بي أنا سو سانغو أيان ولغما أيان ولغا تشولا إنا رادوه إليك تنولا تنلبسونا أساني أيبو وجاء تمنا أرادوه إليك نتهنا ويتوا إن أرادوه إليك بيو في المبو وجائلوه من المرسلين نعوزهم تناونيا تنلبسونا أساني إن شاء الله تسهنا kule katika chokotana wala kule kuna oyina tumbar fune onye tumu rasuluhu ila hadha tawagiya kada tumna la de piyin wala sana darazo orazo tanan ko man ta sun ti sama na watin zan fi kana wala wa ahiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin na on be sun putin ya fe sapana be sun san to dan nan sham halka anan musatijina Bana onde tida duwa na yadda dube pa ruhaina America ajiya Adisa ajirahi ajiruka ya roba bagillana ajigurum pa yandul yile ajanda betalma ajandana kaso batalmona ingetu otalma afa foziana betalma afa ashimatuna betalma afa ayina Sister Hadija Zangoni watalma afa mami guluna betalmaji amamana sabilgo nusoyan mabadan kabor adua na onyan meletete ma bibata sabilgo o betalmaji amamana aji sabratu afashe mbel sister nozo aji Mary Sister Farida aji Asia kan wala nursutu aji Mary Baker yakam otumba makul kan mina ni songsam ta paya na onu yosan yobelle aji Saada Shama nana adwati mbala san nyingole mba moro nursu adwati mama ya gagbone aji Hadiza bakana bo adwa zabzuru mba dinyang fishane mba fishan borlang betalm afa ashimatuna afa sumaya narasoe adwati afa mayu ajayi aji chamba sabulu betalm ajina mauna zubele pas karam paaba ajina ma no wor shabla bakana ne besonsam tama yapa naraso adwati ti yaba alaji bawa kumbun nakasoti wama Asma afaskena ababu somplaye yile afa hure liba betalmona bezama yara bambora addu'a shab song de la FM na TV ma shanga na on dab shab dili FM ma shabba mana on dab shab dili ka shab song de kibsi ka shab song de karim zongu ka shab sura tirba lamba ne babihe ka shab ya ta soti ba papu nima na ba sai pa na an shin bana lafi ka shab me so ne ba na ba du'a ta sura tirba za ka shab sura bor alafi na won tumtiza alafi tambato te shali yala za na won dinle kace ban sen na won pan za ban yi yalla ban yi yalla za ha na won man ta za yala titi to ko parin yala ta ta'ama duwa na won din ta da duwa to tana kul bore wanda ba sonsam
Sagani TV sona bayina dele zotuna ko mbor sonsam wanda basani nwana won kam di ka gugu na won mo katare ba me kam sona na o songa na won so kam katare. Bismillahirrahmanirrahim. To abasa ma to bayanin de lati yarba ko han wozo so kenyi bihinda barga ka ba penalty tu o mi ko mo leme kadlan na bayi kulo narinya ya dalan na balan kamana wale bang ne wala landa bargala ba pele zalo mun kam na wa kana fasa matun zamto na wannan mutakata. Bismillahirrahmanirrahim. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا نعم المولى ويا نعم النصير يا الله سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم زينا بزينة القرآن اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن اللهم أكرمنا بكرامة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم ألبسنا بخلعة القرآن اللهم شرفنا بشرافة القرآن اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم وعافنا يا رحيم وعافنا يا رحيم اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء اللهم ارزقنا القناعة اللهم حببنا في صلاة الجماعة اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة اللهم اشرنا يا ربنا
لنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. آمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على نبي الكريم صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. آمين. شهر رمضان جاءتنا شهر رمضان جاءتنا شهر رمضان جاءتنا نفيعا صومنا رمضان وفيها خير والبركة الخير أجر والنعم كثير أجر والنعم. شهر رمضان جاءتنا شهر رمضان جاءتنا نفيعا صومنا رمضان. Ramadan gentle dawns break through with blessings flowing like morning dew. The crescent moon, a symbol bright, guide us to fasting peaceful nights. In the holy month of prayer and thirst, may our hearts find inner rest, kindness blooms and forgiveness flows, as we seek for the path that goodness shows. Now, let's be mindful of the do's and don'ts in the holy month of Ramadan.